Nkethi cia mwanya mutegeri wa Weru TV kambitikie muthenya waku nuthite na mbere owega ni tariki 6 cia mweri wa mbere mwaka wa 2023 inkugwatwo ni Nteto cia Weru Thaa Mugwanja mbitagwa Christine wa NJERU tukemberia Nteto cietu akoro manjori ncheke nimeumirite na gikeno na methirwa magikatha banene na kethe gucokia nkatho kirisiyezu wa ukaria wa ndani na wathani wa matura twe Professor Kindiki nuntu wa kwithirwa gitara Nkatha Murwa ta Regional Commissioner bwa Nyanza na kwithirwa ena witiki muno na utongoria wa antu akankuruki ni macoketie ni mamuritie nethirwe akiraithiriria ukaria mubakani wa Meru na Isiolo Ngairo Korea abulora moro Korea arutwara Korea akindika Korea itumikia irombaririria akuru banjuri ncheke ekangeta Yembe Central ni kutharima minister wa ukaria Kithure Kindiki na kumucokeria nkatho ni ntubogukirie mwana wao Flora Nkatha Murwa uria arari commissioner county ya Nairobi na mwethia commissioner wa Mwirigo jwa Nyanza Banjuri nekorie man nkatho itocokia muno nente turecokia mbere ikiri CS wetu Mr. Kindiki kupromote mwana toro ciari atoromiru ari mwana wa Murwa Flora Murwa atwetheria renjono aumete county commissioner Nairobi atwikirie kuni nkatho njuri ege nange kuricio ndo kuona icia njuri ingucokia nkatho muno no ntu inkuona batwe ekurito tambulika kana kalika utambulika kwa thirikari Ruto iyokie nkatho cia mwanya muno kuma kiria ekuru ibo ntore atwiberwe atongeria banjuri bachemanite au tuwe kuro tuteti wanyima no ntunya batu twena mbi twena kuwirwa kwa mwanya Murungu abutharime sana na ora omba okinyela Kindiki amwire buru teka gwake ituchiere ari bathomi kwa watu thithiria bonge bona na tukaibwo ntu bwa kuwirwa kana tugetha twena nkatho cia mwanya bakimurikanagia mantu jegi wagagia bwa ukaria ndwande ne ciao tariki yao na kuongi orengente koliro ne uchoge kinya Kindiki nkatho no ntu bwa salama burato kuona gaitika kuwa muntu waita okela kwa bange kithai baba borona boginya ngithia miundeto na kamera cio na ng'ombe cio na mbori wakae kwao rombare yakwa thirikari ya Kindiki thirikari Ruto na mwaretu Flora Murwa oi Regional Commissioner balwele mnoro wanda ruru etura kangeta na jia nikenda security can beefed up twina mndomo kithake kinene mno au gitiutumika na bila bitumite gitikombe gwithwa gitumika no ntobo wamba bubu kuendelea au so itukuromba at least kwithira kwenda security Rwanda ro na ndi bali muira ni untu narabaunire muthumo nsangi karibu baba muthinjire bamami bamukire atano cia bamukarie na rosia nabo bamusensere atwa kwenda kwira His Excellency twamu support kabisa na twamwa support ira yonde ikendekana especially tui njuri ncheke tui nyumeke. Mimi natoa shukrani kwa my CS, he is my boss Professor Kindiki, tunasema ni hongera na ningeomba hata vile wasee wamesema wa Njori kwa vile hata najua CS ni msee wa Njori siku moja akipita apitie hapa asalimia wasee wa Njori wenzake. Dennis Mugendi, Weru TV, ntoleni agichanine wandini akangeta Yembe Central County ya Meru. Tukirekana na inu Nteto ciengene ate gikundi kia arimi mamajani maria marimaga majani na kiwango kinini ta moku stontere cia marani mauritie kwithirwo kwina mbongeri cia mbia kuma shilingi 5 kuthi shilingi 15 mariuga shilingi no 5 gutegutethia cithiritwe igitethia murimi indi no akumuthinia no ntu nkinyagia bwa ngarama ya uturo iria etitie banene nkuruki ni makoria majani mama enderia mathi kwendwa mathiro makiendwa na rietwa Weru Tea Factory ende teketi di Weru Garden taburia Martin Mugambi agututariria marima majani ni tukulomba thirikari wamwe na management iria irungamirite majani maraidirwe kairi nuntu mulimu wa majani akiria kwa shilingi 21 mwisho wa mweri na nena mukedi akuria shilingi 14 fertilizer ni akugatwa shilingi 5 atigaria shilingi jere na ge shilingi jere
na loni bengi akobire nuntu bwa mwana kogu ona loni bengi atiomba kulia no kintu kiliko nombi kagite mwisho wa mwezi nitulaithiritie tuona shilingi 5 ino mulimu wa majani akoliwa akada majani mieri 6 shilingi 5 tafadhali ntuko ino ona ndelemende yongwa otegolera mwana ndelemende ya shilingi 5 kogu majani mieri 6 yazira mulimu wa majani ni abweli koliwa mbesha je na kilira niongelwe kuma shilingi 10 shilingi 5 akinyirwe no shilingi kuma 10 gwitia nikenda nawe aumba gukava mauntu maria mamuinyiretie majani mauma mugundani matija factory makadiwa na mathiwa makadi Mombasa no makedi Mombasa level 11 regular bekirite nibekire nyamwera bekire level ya Weru factory nikenda na twekora tuli tukamenyaga majani metu menduona leunda kingeno tutukomenya nuntu level yu tutukojiona na ou nuntu mwe kiriga mono muntu akendia ng'ombe ae ete na mukanda umata wirwa ni uma nuntu muntu gakodigina agekera lakini aende akuriwa kana kwenderwa majani ona ngadi kunte maswande mona ma Weru factory. Nteto ni shienge akarimantura ya karia area iri mbere South ni magutetane kuongereka kwa wagagia ntere inumari uganduka ciao cia biashara irethirwa ikibunjwa mathanima utuku onture makuromba ukaria ni wethirwe ukiongerwa nuntu kinyagia gituo kia borisi gia kiritiri mariwa kiri kulasha muno na mona rio ni makuromba ni methirwe mena gituo bakubi na mamo kia borisi nikenda mabota gutetheka ni oende watho wa kwethirwa masibo marina athigari uri mbaru ya kwambiriria ekari a itura ria karie gicigo mbunge kia mbere therero ni maracakaika ni undu wa uvaguku wa ugitiri mwena uyu marauga ni gukoretwo kuri na ciiko cia wei makiria biashara ciao mathama utuku na baria matonete utethio wa guonthe kuma kuri mvonge cia ugitiri andu makumenderia miratha kenda cio utuku koguru ni kuoneka watu mera ile komire uketheria ringi uti security gutindwi deure tuzikwambia kwa mana unakutwa nindi nondo wengi ukigiwana borojo ukithira na gutire ndo turona magerie kurorereria mekanirie na mirutere ya wira wa thirikari gitumine turegua kumendi kuota ni kuraruo boro wa matha maria magirore kuvingurwa mba na kuvingwa mba na karie tari gutire namba yagirwo ni gukorwa igioperate Thaa 8 na varia marauga wanametie utethio kuma kuri thigari aria mari police station ya Kiritire gutire bindi manatetheka na varia marenda thigari aya onthe mathamithwe maretwe engi aceru nyamo ciro nyitirwa no arekue wanda kabondore gutibeti gukona borithi monde mabati maruto makira monde gukora gutwati empty tondo gutingi bata gukora ayezi tarua thigari makabanga yuzi weka kwa nginya thigari mevo no gutekwata tutense mondo mau koguo ni avoya risavo ya police post ya kabondore ni ndina mondo menge tati akone gukwiwa mauli borithi maruto monde guturetera mani ni kaba maruto kora mono marete mani vo guku senator wa kaunti ya Embu niwe Alexander Munyimondigi akivoyaga police station ikore igiakwa mwena uyu wa karie mbere ya masivo makavewa mavitha akumatethereria wirari wao no ati county commissioner ikira vinya kuria grassroots nigetha gukorwe kwina maundu maria magirwo kuthia murathie na ningo ku request thini wa kuma Kiritire kuthie na kuma thigira kenda vena kilomita nyingi muno ni tuku request kuvungure police post kundu gwitagwa mathige kenda kana varia kavuri nigetha nditwe kuri mbega nigetha makoma kwatana thigari acio ingi ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Rais William Ruto nathiete na mbere gutongoria gikaro gia kuthoma na nkinyagia kuraithiriria utongoria wa Kenya Kwanza kuringana na manifesto ya wena kuona buria makuruta wira kana makurutira Kenya wira ni ntuku ya kairi ya kigomano giki kira kithiete na mbere kaunti ya Laikipia na rais atirimanite na macs maps na nkinyagia atari na ugetere gikinyira mieri 6 Akenya makethirwa makigwata utungata gukurukira njira cia kiriu na nkuruki na ugite uthie na mbere unde ukithirukirudwo ni Kenya Kwanza ukethirwo kirumira mutaratara wa bottom up.
I have said with clarity that each and every one of us must clear their desk once a day. When you find that your desk is piling up with documents and files and papers, then you know something is wrong. It is my expectation that as we have promised the people of Kenya, we are going to digitize all the 5,000 government services in the next 6 months to enhance the efficiency of government. Eliud Owalo and his team know what they need to do with the support of the Attorney General and all the other people in Treasury and all the other sectors. And every principal secretary and every cabinet secretary must make it their business to work with the Ministry of ICT so that government services in your departments, in the areas of your jurisdiction are digitized in the next 6 months so that the people of Kenya can access government without too much bureaucracy. It should be possible for the people of Kenya on their phones, the same way, leveraging on technology, we have managed to demonstrate that it is possible to roll out a huge program like the Hustler Fund with 17 million people on board, 13 billion shillings already lent, without meetings, committees, and all the rest of the bureaucracy. It sends a very clear signal to us that technology can, leveraging on technology, we can make this administration not just professional, but most importantly, efficient. The people of Kenya should be able to pay from the comfort of their homes for government services. They should be able to know their electricity bills at home and pay them. They should be able to transact on birth certificates, on all the other government services that are required from the comfort of their phones. And using technology, we will also close the loopholes of pilferage and loss of government revenue. I want to tell you already, we are making very huge strides using technology to seal the loopholes that have always been a problem to us in matters collecting tax. It is my expectation that all of us, we have at the moment, I think 15%, about 300 government services that are digitized, 5,000 government services are not. My expectation is that this exercise in the next 6 months will be complete so that Kenyans can interact, whether they are land records, whether they want to know their rent, whether they want to know what they have to do with whatever other government service. They should be able to do it efficiently and without much hindrance or unnecessary bureaucracy. Mubango wa kuraithiria antu baria makubatara mbia cia basari cia kithomo ni wambiritie ntere cia Bori ni baria atongoria obisini ya mubunge wa Bori maugite mutaratara uyu ukethirwa ugitigira magutirimana na ciana cia secondary college na kinyagia ma university nkuruki ya 100 nikenda gutigira ni makuona mbia ino. Matongoretwe ni murungamiri munene Thaa Leslie Mudhamia mariuga mubango uyu ukethirwa ukithie na mbere wa ntuku nikenda gutigira maria monde mathiritwe makiromba mbia ino maguciona na maria makubatara maciona ikethirwa ikiganwa o dimwe kana ikethirwa ikiganwa mbiganano. Waandikithia bokegena kia ambassadors kuma obisini ya mubunge wa Bori mugambire ndikire ni bwambiretie
na aria arito kathumba basukuru cia secondary hamwe na universities na bara bainyerikite basumirite kwa wingi nikenda gusandikithia na areresere muthamia ura ni constituency manager na Ken Wenga murungamiri wa waraniri obisini ya mubunge Ndikiri baugite mbasari ici ikaejanwa kiri arito basukuru cionthe na ikaejanwa na njira ya Weru itekwendera kinya muntu uriku tambuge na aru aturijukia forms chia arito bonthe bara bendene masukuru ja secondary both secondary iria chie loko na iria chiri omeburi na kinya universities na all the other colleges ni tukujukia kinya form 1s. However kuna challenges then form 1s no tubara baingi batira na admission numbers kana admission forms but kutena thina i issues to address igitare uri admission forms chaumira nikenda tumba kwithwa kinya cia river form 1 to vacation kana kubatetheria kuria mbere cia mbere bagitonyithia ana skuru nikenda kinya bomba kugunika na mbeshu cia thirikari mheshimiwa eja na basari chiawe Weru ne kenine chojo bukona na arua na maita location tona yumirite kaire jora yumirite na arua nuntu sofa twina 200 applicants araba apply te basari na iba qualify te bonde kona basari ni tuarari kujeri ni sibo allocation ya maita ya Anastasia Nkatha ure ugite gukurukira kigena gya CDF mirandi emingine ya wite na mbere ni umbite kwithura gikinya maturene ku kigena kiu kina uguni bobonene obisi yetu na patron yo ai honorable Ndikiri MP wa Bore na geretie mono sana gutetheria ana betu kukurukira CDF kwe baba baingi kinya baremeri kinya gwita skuru bagacieza na baibo bongwa bakabaikia skuru na nande ngona still ana bau no bagutetheka na CDF tucoketie nkatho no tukinyara tukuritira ngugi obisi twakiri orua na CDF tukona maendeleo ya kuendelea tutari na gintu kingi lakini tutethetwe muno monka obisi yojura ne ari arito bonde bori to gusumire ko wingi na gusiandikithia nikenda gutawara murigo kiria ciari bara pararumiri ne thina ya wagibwa mbesa kumane na mparere rarumirite ntere mwanya size hizi kire mura jojo athirajo parliament jo mheshimiwa Ndikiri ni ethairwe ikithithika ojo lakini every time we keep on improving nikenda tukagwata antu baburi bongwa na barabe na need na baraba kwenda otethekera especially nandi kurari na thina nyingi muno cia ciari kwithwa bena thina cia mbesa no to economic situations na kwithwa twina thina ya mpara karibonde baburi bethi robeterete to their locations jarojo tukethwa twingo sishi na kadima location na this program we can run until 18th ya mwezi jojo na mbele skuru ichokwa before 23rd na 25th basari ikambiria kwithura chiambirite kuririswa ojore lero promise ite kwamba basari chiawe no monka yeja no ina transparent manner na kwa exercise hizi ambiria na arua then allocation ya maiti na allocation ya ngarendare na area kisima ward bamwe barito hamwe na seri bara betrite bakigunikana kina kiu kia ambasaris batithite kuwiro kwao na tutethetie na inya nandi twina wirigirwa gatutethia nontu imuntu mwega muno gitwe kuma tumu tonyithie tene na itukwirigira nkuruki atuthithiri inya ya manene ya uria arikitio utwakira inya antu yaja turi kumekuwa na hata wengi wanakosa school fee, kuna hiyo kufukuziwa school fee, wanaenda kuna pesa. Sasa tumesaidika sana, tumepata bursaries. Badi tutafeka nontu ba MP wetu, nontu bo tulirikana. Gitarira rina thina muno nontu ba bursary. Rari na thina ya mpare nthuku muno ya. Muntu arathukuma akona kamutu akarua. Na ndi skuru ketho tukuona mbesa. Nikiripotera Weru TV Juma kuma maita igicigona kia Bode mbita mawira kerigia gatunogoke bani tikathino kuningucoka na Nteto nkuruki. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?
kuma guciaro kwa kenge kaije keneja Weru TV itithuruto twikura na gutambaja rungu ni untu bwa kuwo mutegeri wetu irenjire mwa gutigira ituko gukinyira go mutegeri na njira cionthe na ndeno wone Weru TV kiri Signet na Pang free to air StarTimes channel 440 Zuku channel 39 Go TV channel 96 na nandi turikiri DSTV channel 368 ibwega ni untu bwa gututikia Weru TV rumuri rwa Ameru. Inya *812*970# kugwata chaja jasikiza tunieku. Mdau, vipi kaka? Maze, naomba unijenge chanja, nimesahau yangu nyumbani man. Imagine hii simu imezima na hapa ndani kuna fare yangu. Hapa ndani kuna hata ka lunch. Hata kuna simu moja mbili nilikuwa nipige ati nichole kadiri fulani hapo nakachonga. Maze nisaidie na hiyo chanja, utaniokolea tu dakika 2 tu, nile tu ya kufungua na kutoa hiyo do na kupiga hiyo simu moja, nifunge hiyo deal man, utakuwa umeniokolea. Changamka mdau. Dakika 2 tu naomba. Jazoea nile tu nimesahau walai, niokolee mdau. Dakika 2 tu ile ya kufungua kutoa do na kupiga hiyo simu moja mbili, niokolee. Changamka mdau. Niokolee chanja. Dakika 2 tu, dakika 2 tu, dakika 2. Inya *812*970# kugwata chaja jasikiza tunieku. Hello my friend. Hali mdosi. Yungo umeswara mpesa? Nafanya shopping kwa muda wote, tukutane hapo kwa nyumba. Mdosi. Hii ni nyumba yangu ama ni nyumba ya nani ndugu yangu? Hii ni nyumba yako bwana. Sisi surprise. Hizi vitu umepanda ndege ukakuja, umeenda unilondi ama umetoa wapi? Hizi vitu hawezi ukapata na hawa ndugu zangu. Acha nikuambie mdosi. Ukistaajabu ya Musa, utayaona ya Jackmart Electronics. Ndio mimi I salute. Urain tobio tora bia kubyo tumira nyumbana kinyebyo tumira nguene. TV, ufa, ombieta, speaker, microphone, fridge, battery, solar, generator, mixer, blender, guitar na intobinge beyond vya electronics kumaki Jackmart Electronics. Likane toenda se kinyangasi, baiskeli na kinyamedha ila setoa coffee table. Hii TV ni unanga kwa TV. Hii unapata tu hapa Jackmart Electronics mzee. Torima wakasiongo, Oreshe Kinain opposite Bread Fashions. Jackmart Electronics utebyo wenda biura. Orenge inkogwate ogeni Nteto cietu tukithii na mbere kiama kia UDA ni gicindite kiri ithurano cia gucokerwa iria cithiritwe ikithii na mbere ntere cia Garissa Township kwa Dara na Elgeyo Marakwet. Ithurano ino icokeretwe nyuma maria mathuritwe kwithirwo makionera ite kana gutarwa kiri ite mwanya thirikari-ini. Boniface Wongera gatwire kumanene ithurano binini birabara ithigite ntuko igorokire itokyo bunge ya Kandara Garissa Township nya county Elgeyo Marakwet kiama kia rais wa William Samoei Ruto UDA girakoronirite bionthe ndene county Elgeyo Marakwet kirigitigo seneta kirashindana erwa orore bunge Ruto Marakwet wesikire bunge Ndhiru bwana William Kisang na ramushindire mushindani wakwe bwana Tim Kipchumba araragwatire kura 41,763 Kipchumba nwe ona kura 38,810 kaunti ya Murang'a gitokyo bunge ya Kandara chege njogono ke makeo dinarashinira kura 21,650 njao mbuchu eja namba eja na kura 14,670 kaunti ya Garissa gitokyo bunge Garissa Township oshindani nabu buronekana bwe katika minister okare bwana Eden Duale na senator Conte Mandela Liroba no kimpinka no kuga kirutero no distan de Kobaru Mohamed wakiama kiyo diora watinjira ni Eden Duale na rashindira kura 11,570 Arana Sildol Hal Mohamed wakiama kiyo DM kia Liroba aronere kura 8,158 ashindi babatatu nande bakiedro benyudo mumoja guitangoge katika murijo twetete ona bunge shijire cia shokera
okorwo naku itibi biabokirwe nyuma Rais William Samoei Ruto kwethire Mutara Kipchumba Murkomen bialiswa ome ninyede ndwale kiri kanjomo minister nke reporter Ntoshero TV njuma kumaja kengina kithoboke Nairobi mbita Boniface Mungera. Kerime karika mwaka wa thira wa 2022 tukethirwa tukimwereka rwaria na nkinyagia yendekithia ria mbembe cia GMO ruria ruthiritwe rwina miario monyomonya kana nkurani kumakiria ntuni nyuma ya thirikari ya Rais William Ruto kwithirwa kendekithia mbembe ino iria ciaringitwe marufuku miaka 10 ithirite nikenda gutigira nthi ya Kenya ni kwithirwa na maketha mamengi na nkinyagia kuthira thiri ya Yura. Mwandiki wetu wa Nteto Anthony Kadenyana tubanga nirite rugono ruru na njira endasa. I, William Samoei Ruto. Nyuma ya Rais William Ruto kunyumu Mauriti Ngugi ta rais wa ndene ya Kenya kutajinwa kwa watho kuingila kuletwa kwa into bia GMO ila muna mpempe ya leme amendekithia mambere kumakemea mesemanio ya kanja mawaziri. Itagari lile gitajanagiria watho bula bwaibwikire ni thirikari ya ukabele ya Rais Uhuru Kenyatta mwaka wa 2019. Watho bula bado bwaibwikire kilole ni thirikari ya ukabele ya Rais Mwai Kibaki mwaka wa 2012. Itagari lile kanja mawaziri ya Rais William Ruto nilethirwe kimenelwa na inyanene ni antu na ikundi mwanya. Kulinga na bwetega lilile alia kwiga Kenya baingo gwatini bonene bwa thina jogima bwa mwili na Kenya baingi kile miaka ejite baomba kwithira thina nene ya mirimo ta kansa. Sisi kama watumiaji bidhaa tungependa tuwe na bidhaa ambazo ni bora kwa market, bidhaa ambazo ni bora kwa afya yetu. Lakini kutoa ban kwa GMO inamaanisha kwamba sisi kama watumiaji bidhaa tunakuwa exposed to products that have been produced by use of chemicals, pesticides, ambazo si bora kwetu sisi kama watumiaji bidhaa. This was a decision that was made without consulting consumers. Yes. And it's very wrong because this is been captured in our constitution, and this is the same constitution that we swore to uphold and protect just days ago. Yes. So the president hafanyi kitu ya halali ama ya kusaidia sisi watumiaji bidhaa. We consider the decision to lift the ban on GMO foods and their importation a betrayal of our country. On this, the Ruto administration is not working for Kenya. He is being a puppet, working for the foreign nations and their multinationals against our interests as a nation. Wakenya nataka niwaeleze hivi. Wanasayansi kutoka nchi ya Ufaransa na nchi zingine walifanya utafiti na wakaona ya kwamba hii mahindi haifai. Ya pili, hii chakula ya GMO huwa na madhara katika mazingira. Na nataka kuhakikishia ya kwamba mbegu ya GMO huwezi lipanda tena. Ikimea, ikiisha, imeisha. Itotegere mantu ja bwega na tukagea na witho. Twina science baba inge mono nao Kenya antu bathomete jabange ngthugurune bakarande bategera mantu jau bakona ketha mantu ja yomba gututhukia kana yatumba gututhukia. Amuno gukwibalabali na maoni mwanya na bagwataga mbaru itegalia lile kulinga na bwetega lile aliyeganira gutethiri corona mpara ile anyelitia Kenya baingi. Ile wakati wote tunapata aid miaka hiyo yote miaka 10 ama 20, nani alikuwa anajua ile aid tulikuwa tunaletewa kama ni GMO ama sio GMO? So we don't know about it. Padi tulunga mno itagondo kwingi no kya kwethira okya kwenda kumenya iture ya GMO iture ya GMO ginya Kenya iture ya GMO no ndo kya kone mere mpembira itawa corn ira nyingi chia chithira chi GMO products kana ketha chi BT cotton chi na bacteria tukura ni akuriire mantu yo nende tio tubo thogu kwethira twina GMO lakini katuburi kwethira twina capacity ya kuanalyze tukuona GMO ira tuyikuo yamba kuthuru antu
kana itumba kuthuru andu yamba kuthuru mazingira yetu kana itumba kuthuru mazingira iyo ni science tukuria na betu bathome zaidi nikenda bakomba kuelewa kenda batwira mantwira yao katika interview bikweya kithebyo mbo tutethia lakini je mucho chi advantage nonto kithani kunia warithifu bara bwithira bwikimerene ri ukura kimeri kiomba guchi express waya na iko mwidio bila tukwenda na njirenja. Mweri wa 10 waziri wa wendia Moses Kuria ni umiri na kuelithia thirikari ili harakati ya kugura mpempe GMO. Kuria akigwetaga atino yarikire harakati ya thirikari kurwa na wagibu wa ilio thina ile endelete kwinyiria ndino yumanite na wagibu wa mbura. Amwe na kwelithio Kuria ni athire na mbere na kugweta ati kwina njira nyingi antu bomba kwena jo ete GMO na kogu kiuti gitumi kiiganu kia kuingira thirikari ile gakuleta mpempe ino. Tomorrow I am signing a gazette notice to allow for importation of up to 10 million bags of maize, duty free for the next 6 months until we achieve food security. Because that is our cardinal responsibility as government. We have so many things that can kill us in this country. Being in this country, you are a candidate for death. And because there's so many things competing for death, there's nothing wrong with adding GMO to that list. That is why we have deliberately decided to allow GMOs into this country. Migambo ene waziri Kuria ni amenelwa nene ni abunge kumanteria mpempa yandagwa. Abunge babakithijaga na mbere na kuthietia ati bakaudhurania saini kumwebio bisini. We are a responsible government. We are a government that will listen to the people, and the people of Kenya are saying no to importation of GMO, no to importation of maize, because we have enough maize in this country. And the millers should stop misadvising the Honorable Moses Kuria into believing that we don't have enough maize in this country. We will not agree. We are here on behalf of the farmers. We represent the farmers, and we want our farmers to benefit. He is not above the law or above the people of Kenya, and he should listen to farmers. He was the one campaigning for guaranteed minimum returns, and he should talk like a minister, not like somebody from a bar or from doing some certain things. He should also respect life. He should not play around with death and threatening us that it's normal to die. That is not a cabinet minister in this country. Na ikimbugire njoke nyatha mtu atibwiri ko njoke na maisha ya mtu na itubwiri kumenyera kanywa mantu yaratwaragia ene nte wetikio ntu boy serious mono ya gutuma mtu impeachwa kana itwangugene. Mheshimiwa Moses Kuria amesema kuhusu GMO mambo watu kukufa ama sio kukufa. Nafikiri hiyo was not in good taste, lakini pia wacha mahindi isikuwe na bei ya juu sana, ndio bei ya unga iteremke. Kama kuna cartels ziondolewe. I want to tell Honorable Moses Kuria, he will be the first cabinet minister to leave office, and he might leave office before the end of this month or before Christmas. If he continues this, we will impeach him. We will collect signatures from tomorrow. If it doesn't change, he will be the first cabinet minister under this administration to go home. Migambene waziri Kuria kuleta mpempe GMO ni atejanirwa nene ni waziri wa ulimi Mithikali Nturi. Waziri ojwa keleni na Nteto ni erethiria ati kumenya mibango no iku ya kuleta mpempe ino. I am not aware of what Kuria sent, and I don't take what I find it on social media as anything that is worth responding to, because I am the custodian of the statistics on how much food we require in this country, how much food we consume every day. So I don't want to get into that space. Whatever is supposed to be done by me, I won't do it, because we have a responsibility as government to ensure that there is food on the table for everyone. Mheshimiwa Moses Kuria anaenda mbele kuliko anafaa aende. Akistick kwa docket yake ingekuwa mzuri. Shauri agriculture ni docket ya Mheshimiwa Mithikali Nturi, na Mheshimiwa Mithikali Nturi hakuwa amesema kwamba watu wauze mahindi ama mambo ya GMO ama nini. So ni muhimu kila mtu a respect tafi yake. Nyume ya musemanio wa tariki 10 mweri wa 11 wa kanjwa mawaziri, Rais William Ruto aidha aneelithia ati arimi bampempe ni baba kajukia kanya ka mbere
na kugunika kumana na kuribwa mpempe. Kumana ni tagalilile ministry ya uremi tongeretwe ni waziri Mithikali Nturi ni athile na mbere na gutangasa ati thirikari ni airishite uribwa mpempe kumandi jianja mpaka mweri wa 2 mwaka tuthiite. Kama tutaleta mahindi kutoka nje na Wakenya wetu ambao ni wakulima hawajanunuliwa mahindi yao, sio ni unafiki. Kwa hivyo tuache kuishi nje ya unafiki. Kwanza tununue mahindi ambayo imefundwa na Wakenya na mahindi ile tunaamini. Alafu kama kutakuwa ile deficit, hapo tutakaa chini na tuhakikishe ya kwamba tumekubaliana mahindi itatoka wapi. Ministry hiyo ina wataalamu na ina waziri ukomba kwitha akelewa mantu ya urimi kiendene muno na kuwa akomba kwitha akingind this nation bora tuketha tuita tukari. Kuma muji munene Nairobi, Mbita Antony, Rangi wa Kathenya.